Wathe wanatuma andu aingi meke maundu ma mwanya no kuri angi makemena kana ona aciari ao makamaikiria moko kwona matirona ta mangituika andu a bata miturire-ini yao na nginyagia kumona ta maratuika murigo kuri o. Nyokabi kuma kaunti ya Nakuru ni muiritu wa ukuru wa miaka 25 na akoretwo na thina wa baru. We ahuthagira wheelchair kwona ndangihuthira moko make ona kana maguru. No we ni akuranire kwona ni amenyete kiria arenda gugatuika na uguo Wathe ndukoretwo uri muhinga kuri we. Riria Nyokabi atwarirwo kirathi kia mbere we athikagiriria mwarimu tu kwona ndangiahotire kwandika na kuumanagia na hau niguo ambiriirie kwiruta kwandika na kanua niguo ndagatigwo thutha mathomo-ini make. Pale shuleni nilipopelekwa walinifanyia interview na wakaweza kuona ninaweza soma because nilikuwa ninajua mambo kadhaa, kwa sababu pia my speech is okay, na wali manage kuona ability yangu kubwa iko kwa mdomo wangu. Nyokabi akiuga we niendete gwika maundu maingi na makiria maria andu marona tatangika, na riria arahuthira laptop kana thimu we no ahuthirire kiromo giake na kwandika ibuku-ini, arumaga karamu na kanua na akandika o ta andu aria angi mari na moko meri. At least siku moja hata sisi tumuone akisoma news na tutafurahi kwa ndoto yake imecome true. Ica ikuhi niguo Nyokabi ararikirie mathomo make ma utangathi, akiuga we kioneki giake ni gukeyona agithomera andu mohoro, akiuga aciari ake na aria maciaranirwo hamwe na andu matiganite makoretwo mari uteithio munene muturire-ini wake. Niliweza kujoin college later because of school fees challenges na my personal challenges too. Gikundi kia Divasha agigicokeria ngatho kuona nio mamunete wheelchair hamwe na indo ingi cia kuhuthira. My aim is kama mtu napate raha. Kama mimi nanupa wheelchair to at least hawa naenda nje is just naweke life easy because hawa naenda church, school. Tunapopata nafasi hiyo ya kupata viti hivi tunashukuru sana because at least movement inakuwa rahisi. Nyokabi akiuga ona riria ekora moritu-ini ma muturire we ni aririkanaga tu ciugo erirwo ni ithe cia uria muturire wake ungiagirira angiaga kurongoreria moritu kana uge wa andu. Kila mtu akikuona maybe anafikiria wewe unataka kuomba pesa, lakini hawataki kuangalia uko na uwezo gani mwingine. Wasiwafiche, kwa sababu pia kama mimi ningefichwa leo hii singekuwa ninaweza kuongea hapa. Na hari andu aria mari na mawathe Nyokabi akiendekithia ati thirikari no ikorwo ikirongoreria gutukania thukuru ciothe niguo aria mari na mawathe matigage kwimena mona mari thukuru ciao mari oike. Currently I'm doing online writing. I'm looking for a job na nitaweza kufurahia pia niweze kuachieve what I've always been wanting to achieve and to inspire others. Gerifotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.